He tahua hou kua whakaputaina e minita tākuta Shane Reti, rāua ko minita tamapōtaka ki te whakawhanake ake i ngā hua ohanga o te Māori i te ao rangahau, ki te poipoi i te ahuatanga i roto i ngā mahi pūtai ao, me te rāngai hangarau. Announcing $8.6 million in research funding, research looking to bring science, innovation and technology for Māori and join it with the Māori economy. I really hope that businesses take advantage of the opportunity to invest a bit more into science and innovation, and done well it should increase prosperity for Māori and for everyone in the country. Kei ko atu i te rua te kautau a John Hill e mahi ana ki Hill Labs, a whitu tau ki muri nei, pīkauria e ia ngā mahi whakahaere o te taiwhanga pūtai ao mai i tōna pāpā. He mea nui tōna kia whai wāhi te Māori ki roto i enei momo mahi. There's also new technology called DNA sequencing, and they come in different forms, but it's really exciting what you can do with DNA sequences, and we're launching some new services in that space in the environmental area, and we hope to push into agriculture and food as well. It's a certain level of skills to be able to progress a science and innovation agenda, and so we're looking to build those level of skills for Māoridom and for Māori research organisations so they can more quickly get to a pathway that supports economic growth. Ko tākuta Shane Reti te minita pūtai ao, Aukaha me te hangarau. Nā rāua ko te minita whakawhanake Māori a tamapōtaka, te tahua hou e kia nei he Ara Whakahihiko, ka whakaterea. We're always looking as a government to get the best use of funds that we possibly can, and so this is a reprioritisation of some existing funds so that we can be more efficient, more effective and better align the funds with government priorities. Ko te ata whakararangi mai i te pūtea tautoko, ara he Ara Whakahihiko, tuatahi ko te ara whaihua, tuarua ko te rangapū rangahau, e rua hoki ngā pūtea haumi nei, ki te whakahihiko, ki te whakaihi, ki te whakawehi, ki te whakapūtea hoki i ngā kamupene Māori, e ngana ana ki te pūtai ao me ona āhuatanga katoa. E rua ngā puna pūtea o he Ara Whakahihiko, he rua i ngā tahi miriona tāra mō he Ara whaihua, he ona 5 miriona tāra mō te rangapū rangahau. He nui ngā tangata Māori e kai ngā kauana e whakapau kahana ki tēnei mea te pūtai ao, te tai ao, me te rawa weke haere hoki i o rātou pāki. You often fail. This is the nature of the beast, and so you have to be prepared to invest energy and to fail, and that can be really hard for organisations to justify. So support from the government and enabling businesses to make those investments, take those chances and hopefully create some value, create something new and special in the world. Koutou kua roa e mahi ana ki te ao pūtai ao, rangahau me te hangarau nei, ka tūwhera te tahua o he Ara Whakahihiko kia tāpāia o tono hei te rua te kau o Aukaha. Te Kawa Paora, Aukaha.